تو بيت وقعتات تلقى ناس نوير ضربوا كل من قاعد وقع في بطن بتاعه من ضربوا وين بس توب وقع في بطن بتاعه لكن الدرع كل راس بتاعه ده لانه في اجيومن في غاندور كير وفي وايامي وفي تركيون وفي لولوجان وفي اس بي ال ايو قال يا وايامي what are you doing انت قاعد عمل شنو قال انا ده يشوف مك بتاع دانكا ده شنو بطال فرات بتاع دانكا اس بي ال ايو قال لا 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 ايس اجين human right قال له بدولي لا مات human right مات human right مات دانكا ده بقتل نوير human right ده وين وكر قاعد ضرب يالتا نوير بتيارات human right ده جاني yo galo SPLA yo bale lungat ai gang dor kir ter chuong lo log jang galo ba SPLA yo bale lungat logi kor jang bale lungat yo SPLA yo gal malek yela jara kaburat bada jabu tunjur ke bir de kadutet yela kadura denga fogu rubru jabu atabna kodu rubru rat ma der nejet wit metedi rugu musik 8 hours bada kalaba de ajara denga nejet yala chalu tunga bir de jarabu de papa rat ma kwes rat ap rat de yo mechela daru denga gar karab junu da rat ma kwes tum ma de jibe lawone de am ci chuba jata no tum denga de tum bakalas kum noer ben ta minkum am sha amala da ta ni bi balata denga matar yo de jay tum de shakal ma noer nas gar kurit de nas bada junun bar choya tarodi da ite bijiri fi UN galu juno gal wala ya nuer gari jiri fi abaj salba kir ma yamda gari jiri fi abaj fukit tarir John godang ma jiri fi abaj salba kir ma jiri fi abaj dumunul ma gari jiri fi abaj dumunu ukida malu tarir for 21 years salba kir kan gadwen kadavin chub danga de wala nuer botarab salaro man bijiri fi abaj no SPLA kullu kan bijiri fi abaj botaru hukuma da Sudan man bijiri fi abaj salba kir kan gad fi abaj laji so lo nuer bijiri fi abaj le de woman cha ba jiri min salba kir mdak ma John garan na da garan woman kan gad wen mdak woman kan gad wen mdak ita kan cha na da garan fi liberated area fi Junub did you see nya da garan liberated area did you see yal da John garan ma woman kan gad fi abaj so loyal da nuer ma ya bai da this not the man nuer ba da da junubin kulu to bi shakal ma hukuma da Sudan to bi jiri fi abaj asa nan bi shakal ma hukuma da junub nan bi jiri fi abaj what's wrong with that tum danga da tum nasa so quick you forgotten so quick that's a jada gada mul aba wallahi nuer ma ya abaj nuer ba darab salahu man bi jiri fi abaj no don't worry about abaj SPLA kulu kan gad fi abaj it was not a problem back then why is lede mishila asade yam da ru tum gadi wen lord boy ru tum kan gad wen lord motherfucker boy ru tum kan gad wen jamar ta SPLA de tum kan ma gad fi abaj tum kan ma gad fi dima tum kan dima de beleta denga dima de beleta denga penyi do de beleta denga itang de beleta denga tarpam de beleta denga na pejiri fi abaj it kan jere fi wen yam da dana ngonga kai ne ba inde kumuk yo mishkila da tum karab balla da muk mafi waya men gal muk buta mafi lana lo tum minda muk you cannot talk like this anano kullu jayin min abaj anano badar bu kuma da Sudan da to anano bijiri fi abaj yela anano ba amal tanzim bil pam de wen fi jo abaj bongo de wen bongo darbo SPLA fi jo abaj markaz fi dima de wen fi jo abaj tarfam de wen fi jo abaj markaz fi penyido de wen fi jo abaj yela alele de kedeb le munu wala nuer ba darab na de nuer gari jiri fi abaj don't worry ba nuer bi jiri fi abaj ba duol yela ngot umman bi jiri fi abaj umman ba amal tanzim da SPLA da umman barja fi junub umman medin nas ata hukuma de baga yaro ma hukuma da Sudan kan ga junub ma kan ga samu de junub ma kan ga samu de junub ka samu kef ma na gari fi abaj ميدان بتاع المدارس في الكبير بيلفهم في أبج بونغو في أبج ترفهم في أبج مركز في ديم في أبج مركز في بنيدو في أبج أنا بعمل تريننج نعم في أبج نعم يلا أنا بجي to give them hard time في جنوب في السودان حكومة السودان لأن لو أنا أعمل تريننج في جنوب السودان بطلوا دي ناس بأنتنو بأجا ده كله so نوير لو شال يال بتاعه في أبج داره يا كوي don't worry about it يال اللي بيشيلوا في أبج شكل بيجا سكون ده ناس بيجري في أبج
يلو تمبدل في المدينة يلا بعملوا تنظيم تاني في عبج ناس بيجي تاني وضربيتها أتا حكومة ده حكومة سلام الأصل اللي بعمله أو الحكومة ده بغيره وانا بتوتن غلافن أجاد نوير قاعد كلام ده يبقى عمله ده ما أجاد تدانغ يبقى عمله that's why the بيشوف UN قاعد في جنوب السودان كلام ده نوير sanction عمله لدولة ما ببيو سلاح على اللي سالباكير قاعد بيو سلاح في واتساب قاعد يسرقوا ده جريمة زارو أي جريمة مديت جريمة مثل فك قاعد بيو سلاح ده violation لعام embargo fucking violation of arm embargo le lana dole ma obi usila de kalama da nwer de ma kalama da gabila ta da nwer ga hukuma da batalu UN ga yes hukuma da batalu wa malo arm embargo na makoyin wet ga de kalam de amalu man sanction makoyin wet lo mishi Kenya basajinu makoyin wet lo mishi Tanzania ne basajinu makoyin wet lo mishi Uganda ne grip basajinu ga de nang bas fi makoyin wet ga fi arrest ma juba da sijin juba da ma sijin les fi la ayo bro juba da sijin da ru la na makoy la de zolo banaru kol manyang lo mishi Uganda ne be sijin la ni no sanction be sijinu lo mishi Nairobi be sijinu lo mishi Abaj be sijinu so man bo denga bo god fi juba na da sijin da ru denga gad be sijin fi juba tama ko ju malta ne alele America ma bidi biza lo kuma da Junub Sudan le la na da terrorists hukuma da Salva Kiir ma denga da kulu da terrors le America ma bidi biza le Mozambique to hukuma da Salva Kiir Canada ma bidi biza Australia ma bidi biza Europe ma bidi biza le terrors del do you know why da kalam da nwer yo ba malu kalam nwer gal yam da fi bil fam da tarir junub ila denga mang gidel meriam ba nwer bara asa na ga fi wel ma na ga fi junub udenga gal der Sudan kulu wede bada Sudan tarir Sudan budun sunun taba gal le John garang wallahi tabga Muhammad garang tama bukun rais fi Sudan galu le wa malo warning adele they warn him that John will even if you convert to Islamic if you become Muslim Muhammad garang you will never win election in Sudan le la na shalaguita le la na mai da sunun da rais bada Sudan bamci Saudi Arabia